Gasa, itibiyag. Mano da ito'y inyawat mo a kwarta? Buwas wildok day ta bakit? 1, 2, 10,000? Jak kinis sayang, tadyak kayat nga gungat ka. Anya nga'y ti magatang na da ito'y. Nagado ti babayadan dito'y balay. Yan anay mo na bakit? Adda pa'y bayadak nga alahas ko. Adda pa'y bayadak nga alahas ko. Kanjay kurtina dito'y balay. Masapul nga i-fully paid ko itan. Saan ka pa'y kumamangal ala ka dagita, ta saan mo't nga importante, abanag. Anya? Saan nga importante? Anya laangan ti maibaga dagiti gagayim ko. Akas laak la pimpiman nga awan man laang ti alahas ko. Unahan tayo pa lang ang gastusan, dagiti makan tayo ka dagiti ubing. Nayunam da ito'y kwarta nga intad mo. Pangalaki ti inayon kung bakit? Ay katagdiskitar ka ah. Makaamu ka. Awanan ti kwartak tatang, naibusan. Anya, kaswiswildom laeng ah. Awan to kay paggasolinak iti motor ko. Jack makastrak iti opisina. Ay, unay mo't laki din narigat mo anak ka. Inted ko amin kani bakit ko ti sweldo. Agungot ngamin no Jack ited amin. Ay, di na kansamot amo akasyan na itang asawam. Tatang pabuludan dak iti paggasolinak. Mala daw ako. Mala, mabit lang. Dadan sapay sa nga gasot na nabatay dito'y pitaka. Agyaman ak Marvin ha. Tanaanos ka nga umay agsingir dito'y balay. Uray no adayo kami ijay sentro. Trabaho tay ta. Kas ahente iti life insurance, ma'am. Iso nga rod amaragsakan nak. Tasikat hinagbalin nga ahente mi. Naganos ka? Kasta talaga, ma'am. Dandani kamin sa ama kabayadan. Wan, ma'am. Dandani atalagan. Mangala kayong tupay ka din o makabayad kayo? Wan mangalaak. Iti para kada kami ginilakay ko. Oo na, ma'am. Tapara ka ni daddy o da ito'y bayadan nyo ita. Ala ano sam iti agsubli-subli nga agsingir dito'y balay, wan. Wan, ma'am. Ado pa'y kaditi mapan mo singiran? Ado kayo pa sisingirat. Isa o mapana ko, ma'am. Nasken ang makasingirak itang aldaw. O sige, aganad ka, Marvin. Bakit? Bigat nga adda ka dito yung agpulkulot iti buhok mo. Adda pa pa na. Nagluto ka kumapa iti pamigat. Sikamat na. Siyakmat na aminan. Kurang betul dati na singer ko iti kalman. Kisayak lang basita ni. Kurang jay kwartak kat agbayadak iti kuryente. Sana mabalin na kisayan ata na singer ko. Bayad da ito dagiti customer ko. Para iti insurance da. Kat kurang nga rod ititid mo. Kasanungay nga rod. Awan pagsupusop ko. Makaamu ka. Si kakit dimat. Sang kaibagam ngawan. Diskartyam meten ah. Agawis-awis ka. Apay, ada kwarta? Saan ka nga awisan amangan ijeruar no awan kwarta, babe? Tay, takit ti kayat kukin ka. Kinisayak di kwarta nila kay ko. Anya? Kasanumat namin, nagimot. Dinakpay kayat nga ikan. Umanay la pagbayad ko iti kuryente itid na. Kasano? Awanan gasolina na dito kotse. Magpagasolina ta. Tapno makadanon ta ije paparanta. Kanuan ah. Umayak man agsinger, ma'am. Ay katun agbayadak iti pang 5 a bulan. Uwan, ma'am. Tapno saan kayo ang maurnungan iti babayadan? Jak ka ba ulan ti maurnungan? Isu nga agbayadak itan. Impaglakid din tanalaka kayo ang masingsingir. Ay na, no ada kwartak, awan problema. Agbayadak adagos. Ala, mabit lang taalak ti resibo. Jakpay kaya't niya agawin. Dito ka palayan ko Apay nga min ngagap apura ka nga gawin. Kasanumang amin. Kanayon nga umawag ni Marvin. Di mo nga min sungsung batan Ay,
Idapag nga ro din dahil yung cellphone ko. Wen, mauman tumod lang umawawag kang ka. Di maamlatan. Apay nga itakalaan, katrabi. Kadwak dagiti gagayim ko. Ket adda na panan ni. Saan kan ngagdamag pay? Siyak ti asawam, kat adakar ba nga ngagdamag. Makauma ka. Apay, no dumawat kay ti kwarta kanyak, saan ka maumuma? Taisidir mo itan dagiti itad mo a kwarta. Ket manulaang man. Saan matakas ta? Adda asawam anas kan nga awidam. Nagboring nga ro dito'y balay. Awan ka mat, tamapan ka ag trabaho. Anya kumati kayat mo nga ramida. Agtungangak ditoy. Apay nga adi mo pagtrabaho ni bakit mau? Tamno saan lang nga si kati makamoy ti amin na babayadan niyaw. Idi pa'y nga ibagbagak dita kan ko na. Gamdi na kaya ti agtrabaho. Sa pa'y naghilig a sumurot ka nagiti gagayem na. No sa dino langan ti papapananda ah. Kastanan, idi balasang pa'y. Kumplito iti alalahas. Agasam day tagay. Kasla balasang latta. Bayan yung tatang. No iso ti kayat na. Angam si kamat nga ron ita ti kaasi anak ko. Kurangan na pa iti swildom. Pangalaam nga iti itid mo kan kwa na anawad-wad a kwarta. Dinak mapaglaba. Uray agan ano ka. Jak kayat. Ano sampay lang ita, tayo nungak ti gumatang iti washing machine. Kanon to pay? Idi pay lang nga ibagbagam dayta. Aging ga ita. Awan pay nagatang mo a washing machine. Agan anos ka kadi. Ay nasa anak ama kaanos Marvin. Sakbay anagasawa ta. Inkarim kanyak idi nga agbalin ananam ay tibiyag ko. Ano man niya nga ita? Agren-ren tatapay laang dito'y apartment. Bakit? Jak makaanos iti kastoy abiyag. Itid kumot amin na kayat mo, uray marigrigata na. Anya? Amin? Ha? Di ka la nagbain anang ibaga iti dayta. Jak tupay magatang amin akayat ko. Tasi ka, kuripot ka nga asawa. Naimot ka. Hoy, agbababawi ak anak asawa kan ka. Nagawid gaya man di asawa, ma'am. Wan, nagforgudan. Iso nga yalaan mo tin iti insurance na. Iso nga rod nga inururay ka nga umay agsingir dito'y balay. Tayala ak kumamot iti insurance nila kay ko. Mayata, ma'am. Amin kayo ton dito'y balayo. Ada insurance yun. Ipakita man kanyak jay kang ginaan nga insurance. Kaya't nga minilakay ko, ama sigurado natalgad kami nga agasawa no dumtang ti panawan. Yes, ma'am. Ipalawag ko kun ka. Bakit? Madamata mang mangan. Gamday ta cellphone ti araramidam. Ne, pati daytoy pa nag-cellphone ko, dilawang pay. Anya kalakit di mo't nun. Siyempre, adamot dagiti gagayem ko akatetext ko. Nga uray matmaturog ka kat ada ka text mo. Hay, riri ka la ariri. No adda ka text mo. Apay, laplapdan kaya. Saan kumat abibyangan, uray agmalmalem ka amakitetext. Sige, nangabakan. Aywan gayam, kasapulak ti kwarta. Manan, Adda bayada. saan kami pa nagsweldo? Di nasingiramon Diyak mabalin nga itid dayjay. Takwarta ti tattao. Awan bibiyang ko. Basta kasapulak ti kwarta. Di nakpagurayan. No di mo kayat amakaungetakan ka. Kat panawan ka. Di mo ko mamat aramidan dayta. Aramidak, no di mo kabailan nga itad ti kayat ko. Medyo nakapsutan ni tatang. Lakay mat nga minan. Iso nga rod nga inlipas ko abinayadan di insurance na. Tapno into no agsakit, saan tayo amarigatan iti gastos? Nangala ka kumamatan iti insurance ta. Ay nawan, saan ka amatanagan? Nabayada kun adwa. Kasta ti kahit ko, misis. Nalibtak. Uray may sa ti misis ko no kasta. Si kakit di mat, bulaan nakmanan.
kasano? No dumteng to ti panawen. Apagpilyan ka. No asino ka na kami ti sumurutam. Siya, wano di asawa. Adi mo mat ay ayaten. Di na kon pagpilyan. Sika talaga ti pilyan. Kat ape nga rod adi mo pala sinaan. Duwatan ang agdin na. Kasano nga rod, kat awan pa'y matmasnop at trabaho. Siyak pa'y laang matimanggas gastos kan ka. Pag tinulungan tanto dayta, nalakalaan. Uray kasano, adda trabaho ni Marvin. Kano ibagak akasapulak ti kwarta. Idiskitaran na. Di nak ikumparakin kwa na. Uray no kas na, si kalata tilap ko. Saan kang isukat kan kwa na? Uray anya ti mapasama. Plano ka mga patakter iti bukod ta balay. Tapno saan tanton nga agababang. Puro ka mat plano. Agurno nga, tapno matungpal na kita plano ta. Anya nga iti maurnong mo, kat nagbasit mat ti sweldom. Isang orog may pakpakasik pa lang kan ka. Akasayan pa lang ti aggastos ka dagiti awan ka as ka na abanhan. Ibagam lang, no naumakan kanya. Sana kasta. Iti uri ka anuman. Sana ka maumakan ka bakit? Kat sapay la ko ma. Tag na nayon ka napudno kanya. Naming ano at tinawagak ni number di ahente. Ang jakmat makontak. Apay ngay? Ay, mapanak man, di opisina da. Maditi agparparik na kanya. Kunak nagayim mo pa yan dahi nga ahente. Katwan mat. Maawagak pa iti cellphone na idi. Kan makas kasaritak. Ang mga nagsakit. Madanagan naklakay. Apay mat. Kwarta ti pagsasaritaan iti daytoy lakay. Saan la basta kwarta? Dakkel ti naibayad kun. Apay nga itamla na panunod ba ita? Gaputa saanan nga agpakpakita kanyak ni Marvin. Kanja kun maawagan. Barbay, saan ka sumrek ita? Saan tatang? Manon nga aldaw saan ka simrek iti trabaho. Anya ti mapaspasamak kaya? Awan tatang. Ni bakit mo ngay? Rimwar. Diyak amo no sa dino ti papanan na. Anya ti mapaspasamak king ka? Awan ka day ti madmadlaw mo kundi bakit mo? Ha? Ay, di mo mat ipalubos alukon na kasi mumulagat Di mo kunay na di mo amaw ti araramidin na. Kaamin na tattao dito ka aruba. Amuda nga dalalaki na. Oo niya. Dapat ka lang yung opisina ni Marvin? Wala kay. Bet? Nabayag ka no gaya man nga imikat ije kumpanya ni Marvin. Anya? Apay nga rin na nagsingsingir. Ado ka no tinabiktima na. Ado tinadispal ko a kwarta. No kasta, nabiktimatan. Apay aramid na dayjay. Nagsingpat man iti panagkunak. Nagrigat at talaga ti agtaltalak ita panawan. Ay, idarom tayo. Tapos ang batan na tinarabid na kada tayo. O, sikat ti simuruta. Pamanaknaklaang asikat ti ay-ayata. Saan aday jay a Marvin? Mamati ako ni tiday nga ibagbagang. Pinanawa ko ni Marvin. Makaamumatan iti biyag na. Sana bali. Tadakkel ti kwartaan na alam. Makadayutan. Saan natan ang mabirukan? Pumanawtan dito yung lugar. Umadayutan. Itamot lang. Awan ti sayangin ta ka nito. Sigurado nga birok na dyan. Apa na ramid mo ti kasjay, anak ko. Tatang. Hindi pa binalagan ka. Tapulo sa jak nga agtalag di nga asawam. Lino ko nakalangaruday. Ado pa iti kwarta nga intaray na. Naimbag ko man o kwartak dagi jay. Ay, Koleksyon ko dagi jay kwarta. kasado pa itan ti piyagbaw. Adan kasaw asang wag.
iti ag-drive. Di na pagdanagan. Marignak lang yan inong bungarak eh. Ay na highway dito ayanta. Nagpartak dagiti lugan. Makadanon tamatlat ta iti papanantakan. Narigatan mo makita na ni Marvin. Inayadam lang ti ag-drive ko na. At na sumungat atrak. Ay. Madungpartan. Matungpartan! Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Insurat para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.